Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ike ganyo wanono mshulo wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijalie heri na baraka na mvuu na swiha rasi reze fami za hatu ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shahu wanadamu wapeu nana wanadamu wanzazero hombi yarijalie rikiwanru wa hanzana hon duniani na uhimiliana hanjema he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya hifadhi wa Komori wansi pia ya hifadhi haina mwana mkomori ujuhunru harma e dunia mafih. Mwenyezi Mungu ya rinike taufiki ya rengeze roho zatu kwa wanadamu wa hanzana na uvenzana ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya ripwene shari ni makaliboshi na wanadamu wapeu na wanzazero hombi. Mwenyezi Mungu yarnike mbanu kwamba imani au kaisho de shari puziza. Mwenyezi Mungu yarijalie hikma na rohonku na subra nezembi kao de zijilio na upewi kao de ufanyishi hao au kaya izode za tsonga ye mkomori winjwa huwa komori wapuwezi twa walata wambao izwe kao de wanzao dawo ikao wahia na mbanu kwamba sahu wadiwaza ya ukaya mwanadamu hufa mwanadamu ula wa duniani winji wa hao ngwambao mbi ngwambao mafiti kwa tujua ya ukaya haini wambao ngabo malaika maili ikao ngabo wanzi hoze njema ngabo wanzi hozembi izode za ripuzi za shao wenji kwa tuta hawajue ngwaona ukaya dunia inu yo ya hao ngwaona ukaya kwa na hufa wadiwaza ya ukaya rikana makoko rikana mabaye rikana famizi nji ze asuli na asuli nana do makoko ni makoko hatu kwa wati nana wenji waliyo Mwenyezi Mungu ya watamani wadiwaza wajini kaukaya ngwamba wezwe kaudwa uno masulaha haukaya kwa na hufa shahaini mwanadamu luna hikma na roho ibidi yako itswani haya ya ukaya badisika na mlikao très important nana de yaza ya mzaza hangu hao yaza koko hangu nao wafu pourquoi mimi njoka ubaki ntujoka hufa. Mwenyezi Mungu narnike taufiki yarnike rohonku na hikma. Wa alaikum salam Prince Karim ho hanzahi rabbal alamin. Watukufu ngasina sujet ilo très important ya mlikao yato oui de on y parle. C'est ça le problème. Je commence. Dégage. N'importe quoi. Ye sujet kao nolonyo gasina sujet ya shababi ikao ni amini ukaya hazala komori hojahunu gena nationalité fantomu ya hahe hasi abo halola mrumshe ikao mrumshe hahe hazawana wararde nae mrumshe kajahunra kirtasi jusqu'à maintenant ola mwanamme harenge wala wana sevri hawa deklare ngulengwe mnareali wahowana mrumshe ngutabiho abasarzambao mrumshe ngulalo obonze. Yani habalile mrumshe ye nyumba na bariji baade mrumshe ndaba karma parki ani haroha hakanzare jetsi harma parki haroha kanzare jay ola mrumme kajambuli ya bahare mrumshe ham demande 150 €. Wa alaikum salam dhaifati garjohu jahar mo sujet rahare jajar mo sujet do mwambia nyaukaya omji mtukufu wa Hansinzi Guariparao le 12 janvier harmwe sali lo banu boulevard national vanu hashe ali haruma muhadara ikao muhadara uo muhadara wadini haukekaraba muhadara izorongo zadini wariparao hamaendeleyo ya madrasa hamaendeleyo ya huwa nazioni hamaendeleyo ya utura hafu wanzua ufanye harmu mji mtukufu wa walo nimle Facebook na meteze que ni partage bangabo makabo bwa jawa tsongo signal
na menyim le Facebook na partage le cinéma ikawa mji wa Hansinzi mji wanzali ya mwanama Munir Nasri ikawa leleshi hobasha jusqu'à maintenant mji wa hahe wa Hansinzi yani des associations de jeunes ya mji wa Hansinzi 12 je trouve même pas la force de parler nim le Facebook na ngamonoka vraiment nge signaler wao ngitsongo bloqué na mettez cœur s'il vous plaît mpartage banga bwanadamu ikawe bazia hao kwanza wambilwa zembiza hao wambilwa ili waje change chez bazia hao wamenye de mwabianya ukaya s'il vous plaît nampartage rare jajar mwesu jahi mwanam shohat ya balilwenyu bane bari dine mruma hahe garjo mwabianya ukaya garimparao ni nywa kumulwa tukufanyikao nyi huria hau nyu na mahaba na Mwenyezi Mungu na neza Mungu haukaya rongoza huso muhadhara haini mwanadamu ya participe ya hende ya toa 10 euro hau 20 euro wallahi na Mwenyezi Mungu hajeshi ya duniani na akhira ya association de jeunes ya mji wa Hansinzi ngwari parao si wa Komori le 12 janvier harmom raya wa boulevard national Banache Ali harma muhadhara juko fanyishi harma salia ikoni ikangwari parao le 12 janvier rende la participer haini mru ya baleye 20 euro ya hahe nane 10 euro ya hahe nane 50 euro ya hahe yende ya jesheye haukaya winji na winji wenda armaze shuhuli zenyi kumbina na izo kazi sina manufaa itoti he ani furaha ya dunia na weka wenda arma muhadhara hutoe 20 euro ya haho hutoe 50 euro ya haho yabo hujieshe ya duniani nana akhira ya association de jeunes ya Hansinzi ngwari paro le 12 janvier harmwe sali ikao ya ikoni ikao ye adresse 26 rue Loubon 13003 Marseille 26 rue Loubon 13003 Marseille o shababi no mji wa Hansinzi ngwari parao wajojo wambegwa fanya utorabu wa ripare shawaono ya ukaya ndongo za husu maendeleyo ya husu wanazioni nano rahafu wa mji nana ndongo za husu madrasa na hizo do ufanya ndongo ikao za dini nana do ufanya muhadhara na parao harma o muhadhara wa mji wa Hansinzi Ulo Banache Ali, harme salia ikoni, 26 rue Loubon, 13003 Marseille, rende la participer, Hasson Sipia au Hanzah Rabbal Alamin, rende la himilo mjo Hansinzi, haka u shababi wa mjo Hansinzi, wansi pia wao hafili hananongo zadini, onu mji wadini, mji ikao warzama ulama, ikangwa riparao le 12 janvier, vanu hunu Marseille, boulevard national, et adresse 26 rue Loubon, rende la participer, risaidie za Mungu, bada Mwenyezi Mungu wae, gujori jaili jokana heri, haukaya yoti twarabu, haukaya yoti suare, shazorongo zadini, rende la saidie o wanazioni, nana o urahafu wa mji wa Hansinzi, nana zinji za mji wa Hansinzi kao zanzo zifanyishe, hasababu ya Mwenyezi Mungu, mji wa Hansinzi ngwari parao le 12 janvier, haruma midi, haruma salia ikoni kawi adresse 26 rue Loubon, 13003 Marseille. Et les bus 32, 31, 33, nalele 34, ye arengyo yabo, na rende hawinji, rende la shangilo mji mtukufu wa Hansinzi, mji kao ushababi wa hao wo participe armanongo zinji za maendeleyo, nano wazazi wa Hansinzi wo participe armanongo zinji za maendeleyo, ngwari parao leo, haruma mji mtukufu wa Hansinzi gwar parawi association de jeunes ya mji wa Hansinzi wanzali ya Muniri Nasri manyanyasi kao mobasha ya parmo mji kao wa Hansinzi gwari parao haruma ye muhalara ikao fanyishi hao haruma ye sali ya ikoni ikao mji wa ikoni waliona sali kao alhamdulillah wao nikao wenji wao wajirsi za wenji wao saidia wenji wafanye mahafali ya hao haruma mraya Banache Ali yani de nationali garimparao hanyoti pia rende la saidie mji mtukufu wa Hansinzi hakaka mtu saidi ya ngamfanya weza Mungu Mwenyezi Mungu yajia mtukuzeni hakawa muhalara haini mwanadamu ikao usiku le 12 janvier haruma midi ujohenda na kesuri ya ukaya ye 20 euro ne 50 euro jo itoa woguja saidi ya association de jeunes ya Hansinzi shauji saidi ya Mwenyezi Mungu yajia tukuze Mwenyezi Mungu yajia hujaili za duniani na za akhira risidwaze insha Allah rende haruma
oye ani umhalara wa homji mtukufu hansinzi kao ngofanyi wao ne association des jeunes homji hansinzi ngwari parao harmo muhalara le 12 janvier na rendi hawinji wadzadzwa irdarasa wadzadzwa uzulwadini wadzadzwa ntipia wa komori na rendi rahimili association des jeunes homji hansinzi ikao ngwari parao le 12 janvier haruma yesalia ikoni ye adresse 26 rue Luban 13003 Marseille. Watukufu wa Jamalif gardien haruma et sujet hak la rejajarme sujet gabo konti zinji ikao gamjwa yo konti yo hamba alfarj yo konti yo hamba alfarj yo konti fantôme wa alaikum salam fazak izaf azafkala rane jajarme sujet hangu nimlo tiktoku namlete cinéma mtapote mlete batania hanyu Mouhimi abo comme des robots, vous êtes, je sais pas, 72, au lieu de protéger le live, vous êtes comme vraiment, je sais pas, vous avez quoi? Ema yahanu yazimbi, gamona nziro tapote, il protège le live, vous m'tso tapote, na m'tso quitter dans mon live, parce que j'ai un ninja forcé, ni m'gouya qui en suivait. Gagné abo, au lieu de protéger live, na nyu jwa kaze live zahangu, zou signalé wahaku, na m'tapote, ha bouger, parce que j'ai pas, ninja fala m'da jan suivait. How come tu tapote, je vais à Mjozi, à TikTok, on se concentre Facebook. Watukufu, wa Jamalif, mnyezi mgunarjan leherna baraka. Rambi, mna kontitwa ikao, mtsone bizarre, kanga mbesho message. Oui, depuis longtemps, depuis 2021, ye konti alfarj. Oui, yoni fanya montage zahangu, damina fundi Jibril. Hadori zinisa, hafanya zi montage zahahir, do zina tout ça. Yo fanya montage, hanifanya montage zinji, hanikaizanyile, perruque, hanivaha peinture, hanivaha ketchup. Wallahi ze montage azifanya tika ressemble maturam. Ze montage alfarji yazifanya tika ressemble maturam. Yabo msone bizarre ka kont Fanto Muhammad Aila, ijairenge yifanya montaji ya sanji ya baharuhu la mtsuje mtsone bizarre haukawaladu wanadamu wabwaze konti watataza ze sura zaha wambawe ize kaudu wanao maswila shawadu wazaukaya Mwenyezi Mungu Jabari kana zimshindao waheyo usiku zima dao do usiku ikaujo mwasulinga uharmale kabulila yemasihu madzima hele kabulila hubo alfarj mimi turamu mimi waundea depuis longtemps yo c'est pas que maintenant raha TikTok ye jaja alfarj yo nifanya montage zahangu gabo montage yani kaza perruque bahata nsojibiwa yani bahamlala yasayabo yani rahatsa yani baha peinture yani rahatsa ze suraya wallahi sika ressemble maturamu waye sika ufanana na mama hangu ngabo montage alfarj hanikaza Burundi ya mwanamshe hanibua hancharaza kumkuwa hanikaza Burundi 2021-2022 ngabo montage alfarj hanirede mtsala hanikaza hatsizingara mabido moroni nga mhuzo maji c'est-à-dire si quand tirede mtsala mamrulo na sida si zingara aritsikaza mabido ga mhuzo maji hu alfarj hasiyabo hafanya montage hani hansida mina wazade ay ma pede wajeni hanikaza mna perruque hansanganya nao rangu 2021 raha TikTok ye jaja yabodo mwabia ni boma jingu msije mdona ye konta alfarji warenge senji wafanye montaji ya rengeleji lahe e wakatwa homramaji wakausiha do mramaji wakausiha komori ya miro ilane mvua wangadohaba na rombeze dua mdofikiri kayo la mwanadamu wa kweli wakati kao latiba ya aljokao jiri komori shangali jom jiri ya wae tile fami ya hahe emna kon fantomoha ya wanyu wanadamu mkowone konti alfarj ila konti kao diabolique ikao kajajo parojo oze
yafanye live ya bebotura mi Alfarji tijibenua kajaje subuti yabo na mrensi mchidona bangabu wa komoriwa njima makaseti wafikuru kabala zila kweli ye montaji Alfarji yaifanya ya rengaleji ya mroka ushemeza homro majineze mvuazi njizakaya zakarmwe hambu yende ya kazale sera labala ya dohamba ukaya linuba ya inumba hinru ya dubu mtuje tut izo namna ikawa komori bidi mweleo alafu mtishanga ya ukaya mimi Alfarji mimru ikawa depuis longtemps yoni fanya montage za hangu hafanya montage kanga mdamna fundo wangu Jibuli Lungarzina hafanya montage ya ukaya mimi hani kaza peruki hani baha ketchup hani baha peinture comme quoi gami mkudu amatiba pandala o Alfarji yabo mtido shanga kanga mono na konti Phantom Muhammad wala hakuwa na konti wala wandu ikao o mwiso wa hao Gwajua mbaeleta ni kuntutura be masihu madzima juka uyenshi kabulini. Do usiku wo wajoudziyo. Wodo usiku wajukwa mbaeleta ni kuntutura ba. Haukaya wo wajitataza bahari kwa tuonea. Wado mbaezo ikao duanzao. Alafu mtido shanga kamono mna kontamando la baula rangu hale handungu jese. Yo unfanya montaje zinji. Sha mitido mkonte wakati kao mwanadamu wako edi do ujuhe yabanu ya mbengu hudefie urambuka ya hudefie mrukadha sha mlika ujubu wa konte fantomu ya hime ya do fedhe na upasheo mru inyora do mbali nu bibili nu kababa utili kalkule mikado mkalkule shema na nafanya banu leo de video ya ifanya montage wanadamu wenjonzo jinambo hitwa yezila kweli yejao mtike mabete na mdolo ya ukaya makababa ne mabibi gaya shionga nazo kon fantomu ikao ngwambao balangwa na dao njema shosu kwa joka ujiso do wakati wa jo wasuli Mwenyezi Mungu masihu ya mando wakati wa jo wasuli makabuli ya hauru wadzihi do wakati wa joka ujiso daimna Alfarji na mumrensi na tule kombati jikomori tijindovi ani kontizinji fantom watu kufunga jormo message ya hata message lo très important ikao nikamla uhamba churamu yuwa niliwandwa zade Komansi joka wanila mwanamshe. Wakati kao mwanamshe de uzimbizwa wana. Mwanamshe de mwenye ulela. Mwanamshe de uzayo. Mwanamshe de usufre grossesse ya 9 mois. Mimi na kantiba numi mwanamme. Shi yaniza ya mwanamshe. Yaniza ya mwanamshe. Baba turamu haranti maturamu mama turamu. Sikana enna. Hapa shaharoha. Yanlelando. Yanlela mama turamu. Daye waeche. Yabo kabati namna nyuwana umenjoka mfavorizeni vule kalboshi na mdiwaze bakabati namna mimi tuna munanike mwana mmehata ni yapa emoma njoka ufavorize buzidume ntina uli favoriser je vais favoriser ma mère parce que maman ngudi a souffre pendant 9 mois de grossesse il a souffre kajuma unlela he hadisi karjoka yambaba no abasa kuku madame bakayoko. Comment je vais favoriser les hommes qui ne sont pas de cœur? Parce que qu'il pleut qu'il neige ma couple. Wakatika omrumengu manedezahe. Shayoko kanowana de mrumche. Baike mrumshengu gardowana. Shahata mrume kanza gardowana la plupart ya. Garjo harmo est sujet kao. Sujet le très important. Très sujet le sensible. Ikao nimle TikTok. Nana nimle Facebook. Garjo bamnyezimgo. Haina manada mulo yabo. Rehunre namne manamshewoy. Zahunre manamshewoy. Waki manadamu ikao isilamu. Ujoka na roho ya msaidia au yamsaidie. Watukufu wa Jamali Fugasi na mwanamshohatu. Ika mwanamshohatu woi halulu ni mwanamme ikao ntina uzia uzamba. Wenji wa hanyu wa ho wanao mina wanawasha ikao mazalo akoma hoja unumanga. Ze nationalite ikao mlonizo wenji wa hanyu. Gani na nationalite Phantom ikao mhulu. Gamjordin zambe. Ikanga wanada majuduka wa haroma biyani ganjudu mabiyani. Ze nationalite za ho winji ma bledari jaturamu. Mabiro barini hunu mahaja. Garjoka ngabo zerezo za uhula za kirtasi zinu. Winji wa hanyu mrodu wana shatunai. Zinu kirtasi mazihula. Wemruwaza la komor. Watimizi 30-40 komor. Wajahuna hunga nationalite. Yopi hulu. Gamhulu ze kirtasi za hanyu. Mhulo kirtasi hunu. Mjamuhundu msahilishi maisha hanyu. Mjamru gwana shatu maradi hamadeze kaba mbamba mkejuma warenda nai. Boturo atuwanasho renda nai. Shesu jenu ngiwa mwanami arede mwanamshe nai.
woi mwanamme ikaw ya lola mwanamshe e mwanamshe woi katina kirtasi hamuhundukaya katina situation sha vanu garjo ya ukaya la plupart ya unjo hakuswa naume garuhundo namna na bahati lola wanawashe bandanga sina makirtasi wanashe katina hawazade ikaw wallahi karka komori garja jos bitulwa be bonjour gabu wanaume walohunu Faransa walola wanawashe ikaw kawaka komori garja jos bitu wala ulio wanasho wambe bonjour yode helio waka ujiona shabanda ngwa una makirtasi hunu Faransa gwalola wanawashi bado wanasho hatu kwa tina shwaye bote ya hekana ujwa uireme ya kange na bote raili gemade katina makirtasi gwalolonu wanaume makababana mabibi ikaw hata hotu wa prezante mruha jona nziro shakwatina atashwa alafunyi wanaume hamadani mjamuhundu bahat mlula wanawashe wa mastehi wa education wanawashi wangalishi hao wasuranje majibali yaondo mprofite muhundu bahati mwalola na nika mkakomo gamja jesbuti mwape bonjour hununga mwalola badagani na kirtasi mjaga mwaleda unainga mwatsimba ombi wanaume wangamlo hunu Faransa ikaw mlola wanawashi ikaw jesbuti nzab kwa jameriten ekadaba kwa jameriten na mnaji dezeto biambi mlonizo neli mkoji komporte no unwadi ngoni wa hanyo no ukolza mlonuo haukanganyi na ukolza winji wa hanyo mregu wanasho hatu gama sakrifio baada ngo hundo mwanamshe yalona baike ulona doktora haulona maîtrise haulona dea haulona yalona ni buhamu jilevi baada mwanamshe wenge hunu katina yaloni show hau yabiro barini haja na bala hayi arrête d'appeler les gens qui m'appellent comme ça qui dérangent moi. Vous voyez, wenjika ugabwana washi wa birobarini, watimizi, wanona ze diplomu za hao, waka Senegal, waka Maroc, watimizi misomo ya hao, baada kwa jaja hunushi etudia, shawa birobarini wa wasuli hunu, gwa hundra mabuhamu walevi wato ujua, oto anziha, frazi, wawalola, wajadu wanedanai, watsibambi, na sika wakakomorida wanaume wanu kwa jajos buti wale kumuislamu Asia kwa jajos buti wabi hata bonjour wabi salut shamja mhundu bahati baringani na makirtasi mjaga mlulu wana shakla watsimambi wayi mjomba ikaunga mjos buti na buka ye nationalite alonio inu nationalite ya hula hauka wandugazi hula o c'est la vérité botula winga mzambo wandugazi hula o gamzi hula o hajalu la mwanamsha tutsuna kirtasi Edham Lola wazawana warar jusqu'à maintenant quand tu janu bahati hindri chez moi nam shika jahundra kirtasi atabasa katina kirtasi shaula mnaliali wa huwa na yanjia ho ula mwanamme ngurengo genjio harme konta hemrumme ula mwanamshe ngutsungu baki hapiha harengeza hatashifu yemrume ndaiho hata yembahindo mrume yamnika odeka hafanya kursu shete mwanamshe we yeka komi hata 50 euro mwanamshe ka komi hata 100 euro unupe una rohombi ya mzazi wa mrumshe zado na ye hata basa situation ya heke jarengene ya owana ngorengo mnariadi wa huwa na we mrume ya latif finalement ula mwanamshe mzaza henge mwadenge komori a demandé 150 euros à l'Mzaza de l'hôpital. A demandé 150 euros, madame Chabiem Luma. Ni que 150 euros. Ni béché Mzaza Hango. Yem Lume Hameto Plasine Hamdea. Juda Fanyaz. Tina huni kama pesa. Banu kamruhalula mrumshe. Mrumshe gena bezos inji chotimba nrahula. Mrumshe hongo joro hamni kebeke 50 euros. Yatsuibalia yatsuhula mnasli puhonziani banda wokumhuliazo yatsuhula wanasuti fuhonziani yatsufanya mbabezo ya hahe ani harmazungu zaha izo wakumnika shamru mshangu konsi hari yatsuka juma utsohula mbatsena nkuho seto shanga ujuma tabishe mrumshe hambi ayere gemnariali wa huwa na hangu
unike nipeshe mzazi zangu vya lomade. Subhanallah. Bahi ula mwanamme hashidana dene mrumshahe hata finalma nae hajwa kamzazahe mrumshenge mwade. Bahi mrumshahe mwabia ukaya ye fasila vanu hingri. Ibanu ukaujondra de esklavu ndoza ya urengaze madiza huwa na urumia. Umshara waho kutuni saidia kutuniva. Imna realuahe mwana kutuni kanabesha mzaza hangu. Ila de troisième jour mrumshahe haroha hohija ula hambadilu mlanga. Na wanawarar mzima ya baharo ya larma puseti na wali waendao na baridi. Subhanallah. Na baridi habadile mrumshe kajajwa unjo ndani haremu mlangu hata la kili ya buwe ye mrume hata la kilo mwoni hapare mrumaha ya jusando mwanamshe de ya juse telefona hem rume zinudi zo mtu hanzarabe ukaga mredu na ibu majinru zindi zo mtu hanzarabe ukaga mtibo na shwa kundibu malada zindi zo mtu hanzarabe nikaga mtibo na ibu buma swalabwe ya jusa mwanamshe mwanamshe hajusa harongoa hatia kupe telefone mwanamshe angala kaga jatorompea habano njatorompea uke numero mrumangu tikaza monamuru hapara numero kaja juso mrumshe halala na baridi ya kaujarongwa ni majirani wamlaze ya jarongwa bala ibwa parwa nyezi mwa fanyeza he pasko wahungliha wapara esekule sankezi para waja wa mrengi. Subhanallah. Izo gamona ukaya wo binadamu mwanamme hamanda we jinru ikawo hula wa komori hubiro dari ni wasulimanga uja uhulu kirtasi izo dizo wiremao hito mlongo wanasho hatu ikawo kwa jamerite ni mkwanro maha mjamu watsimbimbi romambiani mwabakuturamu ya udefando wanawash. Vous pensez que vraiment wanasho hatu ya juu wa defandemba Ekedo anza suwana umekakareli wa yauka ona anisis mwanamme na mwanamshe waya grande différence au kama mwanamme bidia kana usubirifu na mrumshe kajana usubirifu 100%. Alafuga mwanzo ikihama mwanamshe leo si singa mrugu joja protege mwanamme ni wajaza kungwa tabia ngwa sufreo. Bonjour fleur wajaza kungwa lelao mrumshe de ulelo mrumshe de utabiho mrumshe de usufre a n'importe erreur mwanamshe lonio Shamona mshedo sufre angali mjomba wa yarante mrumshaha hobonze na wana duwana haho umbalili ye kaka njondani ya hupare ya hulema na mshede ya jusa gojo spetuwa me ukaya bala hukobonze na hodani ho omoni utala kile mwana mshoto basabe wafaye ngefaye doomba mnyezi mgo haina mwanadamu jukana mba hikma na taufiki ikado saidi mwanamshe uya saidilo. Oke mwanamshe ngu sufre. Mwanamshe ngu tabiho. Hotso komia 50 euro lango usuke lelade ne mrumaha hewalona 5 ans. Kajaparo mnika 50 euro ya izingaron kodeni. Naraheja kaya lolo. Haka ufanya mnahazi wa onwari. Haka ubesha mzazahe na mbanduka mzazahe ya kauyanza. Abasa ya lolo ya lona mrume ya jola shahala li normali. Ye mrume kajaparo mnika meme 50 euro. Haja demande sa 50 euro ya beshe mzazahe. Abasa rizamba la mrume hambalile nyumba. Bahare mrumshi ha demande sa 50 euro. Enyi mkawantuka ya mrugu jumanga yale yano mlwadwaze mzazahe. Iso diso mfikiru bo majulungwe, malaba, makalboshe. Iso diso mwana umasulaha. Gamonuka ya vraiment anasho hatu, ce sont des sacs de frappe. Ou anasho hatu, ce sont des esclaves. Yedi manajuma benuka ya mrumshe, de mwenye ule la uka mrumshe de ugarde mana. A n'importe situation. Na magali mwanamshe woi. What's na situation ya la lobonze hau ya remani baridi sha toujours ngono wana na mrume woi hata wo wana wa konziani hata wo wana wa ngamyonziani hata wo wana wa remani baridi kabana mruma zamahaba jamzaze kabana mruma zamahaba rahani ya 109 mois de grossesse ba hinga hospital mabenuka ya on peut pas laisser de défendre nos sœurs. Na inga mwambie bo jinru ikaunga hunu Marseille dada gamuhulondo dada bo cinema
kutina roho ngwanzo jesu ndo anashaho wallahi na Mwenyezi Mungu sina ngombe dua anashaho wa ndo anizorede mwanamshewe sina ngombe dua haukaya we kutina roho she watu wanawashika wajo uhurenga waduwaze ukaya woyo wanahahe ya wazaya wandu wanahahe wa mando wararu wailina mzima ulwar mapuseti hasubuti hawala zonziani na baridi yabo usiku kujuja hundle mrumshe hawe mwanamshe ikao do ya paro ya reponde mwanamshe ngujuna ukaya bonge mwema ge mrumshe kana ujoka ungujo mreda nae ya mliko ya baya mwanzo nibe mzazangu nibe sa 50 nibe she mama hangu nibe sa 50 nibe she mama hangu bage mwade huono kako ni mzazange mwade kutumbo mshahara wa humnike mapesa ya wana uwana watlini wao ya nike yabeshe mzazaha ukambalile nyumba bahari hahudemande umnike sa 50 kubalile nyumba mimi na kantiba numichiramu wenji watu ni concerne walo Senegali walo Maroko nana walo Faransa wanu ikangamina miutoa gera bemlia ni concerne gera bemrumshe alafu nyomba botura lolerangu ewa lolerangu geni jwe kamrumshe ubwamba hendu sasa ni lolerangu geni jwe kamrumshe mrumni kama pesa sasa ni lolerangu geni jwe kamrumshe mru kamtabisha sasa ni lolerangu geni jwe kamrumshe linuba uwa sasa ni lolerangu geni jwe kaya mrumshe ulona wana mruka muhansi bonze na baridi sasa mpaka ni lolengenzi jwe mpaka ni lolengenzi jwe kaya sepa biho mrunatse mrumshe na wana na baridi nlolera ngugeni jo kamrumshe mruka mbalilia hobonze na wana na baridi c'est ça parce que yodizo mkohanza mwambe kulolenge wajua hizo ewa mpaka nlole ngeni joka ya mrumshe mruka muwa mpaka nlole ngeni joka ya mrumshe mruka mreme mpaka nlole ngeni joka ya mrumshe mrumfanya matamani mpaka nlole ngeni joka ya mrumshe mrumbamba ruhali mpaka nilole ngeni joka ya mrumshe linuflueri nikemnari yali wahae ekaharo haya hule wanazindu wa matamani wahe sasa yekamru gabo walona yewe ige emrume wekatina ngena mapesa ya hoa nanganji yao ngene mapesa ya libao eske hasaide mrumsha yabeshe mzaza mrumsha mapesa ça 50 euros c'est quoi ça 50 euros n'importe quoi Mwenyezi Mungu narnike khatima njema Mwenyezi Mungu narnike mwiso mwema izo procedure zinga jina mwana Jim Love subhanallah banu ngabo zile kwa matambu za couple mshindano shagabo namna za taratibu za mrabidi ya elewe za ukaye mwana mshewayi mtijena mtsimbiambi baidi mjaza huwana hangu zembi za emru mshaha hujuka mredo ndani shahumbalilia uwana hao humbalilia nyumba na baridi ya ramani baridi na puseti na wanawaili haina mwanadamu luna hikma na roho ujuka ya zohunre mwana mshaha na haina mzadzika ulo yabo ujuka ya hazaya usante koza shamwana ujuke mwana mshengu sufre mzadza hahe abasari zambao ikawa ngemade sha alhamdulillah nge kaili mbabi sha yulumade de mwana mshe hauke mwana mshe katina kirtasi ye mrumme kaja mtolea zo gajoha ba hasbabu ya Mwenyezi Mungu kaja zihunra sho wana wa deklarewa sha mrumme gurango mnariali wa ho wana ngwanjwa mkota mrumme ye mrumme hambalile nyumba hasi hapo mwana mshe yampara ya jusa mwana mshe de ya reponde telefona he mrumme mwana mshe abasangar mafoye rejohanza haina mwanadamu wa roho kuna roho njema risaide mwana mshe woyi rekamba indwa hula rekamba nguo haukanga mini ya ukaya izo pienge na bezo Mwenyezi Mungu anike taufik subhanallah zabani risuwana damu wa peu zabani numarenga papie
mairenda ukaya yodo au la usoni manyu zabani mlona ze nationalite fantomu zinu mwamadi waza ukaya zinkamjakanizo zinu mzihulu ya Latif Mwenyezi Mungu naifadhu na shahak kwa wanadamu wanu kwa tsuele wa ya ukaya vanu yalala na mrutsi nkodo gira mbia zalia mro wana wahuzalie damu leo ngaona problem de mrumshe sho wana hao kwa tibuhari wewe kuna kujoka incapable urongo wana walele pourquoi uranzo tabisha mrumsha gira de hoda hata umbalile nyumba Mwenyezi Mungu afanye zahiba ngurufaye alafu ngojoka hunudo jikaza kawe mrumme watsodo johuna kwa mwanamme wadi waze ukaya vule fama ikamundu makababa ya wanaume na mdo watunda yehulola yengaona mrumme yehundu mrumshe yengaona jau sabu ngaona wana wangaloa na shani heni ya mremiani le omlango nyitsoba we mrumme kamdo tunda wanaume wanu gomwarenga kamdo tunda bwana shongo wanaume wanu gombi warenga mana nsisi betani zahanyo leo mrugu konti bari jesu sam papier undu maname hajaba la jaho hahu dragi ba ukubali shabwe maname hajam tunde hu parolo la utilola enga ona ngamina wana yo wangalia mi wangalia utunde eske maname uyangalia wana hai shawunju anyunyu wana washa nyu profite mrongo wanaume watwangalo wana ni wanwasha hao watu utundu wana hao ribala do wanaume wa mwanzaoni parce que katwangalo wana hai hau katutundu wana hai nyu wana kala do wanaume wakoli ce sont des vampires. Ya Latif Mwenyezi Mungu naniki khatima njema Mwenyezi Mungu ahifadhi wana shahad Mwenyezi Mungu ahifadhi mwanamshewe na wanawashe wengi wala masuti ya so ikaw ilu ya Helen ikaw wanadamu wengi kwa tinaro humrulula mwanamshe ijabu umtabishe hatemnari yali wa huwa na haya process subhanallah. C'est lui qui va appeler ou aider cette femme. Il a qu'à m'appeler. Je ne peux pas vous donner le numéro de cette femme. Vous les kalboshika bazeran. Mniki wa manam shulo harumatambu. Jawenjira wanikaze numero. Wampara wamsaidie. Tindo yuba. Shawana washi wenjir koutwaze numero. Walo harumatambu wenja kwa wapara. Sava. Vansambila turamanike numero haho. Baba nuga wana problemu. Yabuye yabidi rajisi bidini huone. Olio yabidi yahunike numero. Haungawe hule yahunike ledzina. Umbeshe mbangi kango jumsaidia. Shlo hanza ubilo hunrajina. Yabuye bidini huone. Bami mintina ukasane mruma haho. Gamjoshidani husaidia. Utikane hata susi vanatu wanamjuangalia ili mdenda Burundi ili mwadunge mwa profite jamana msheikao haka Bretani hata di hasufre rifanya message ya hebanu rakomarnos rirongo wabanu gabo mjomba mzwani yaka ikao yo ujikaza ramnike numero hambi mwanamshabuga mufanywe bie je unione utikane susi baga mjuangalia gamuni kwe bie mwanamshabaga minawana na migarma armatambu t'inquiète pas ni kamru wana wahushishie bahari gwanzi jende Burundi ndi areme n'importe quoi yo jokwanza sadi mwanamshwatu ila kamaple yo tujokwanza msaidi ni dajiro barini walanga muamini kawunji gwajo msaidia sheka ipasa Antoni Meruya hai vous les bandeurs ikawa mkanti mjanti kesha anyu shahawa mrenge les femmes faibles alors harma situation difficile walo na besoin ya aide gamdongo na talenjo kutowe numero gamrevewo na mdoreve mona tabiri mojihisiza shana mdiwa ziba kamna uparojo parse numero ya hai n'importe quoi 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 yojoka msaidi ya Mwenyezi Mungu joni para yojoka hanza msaidi ya shetani najipare wae 07 73 90 17 54 yojo kwanza ya msaidi ha Mwenyezi Mungu nani pare yojo kwanza msaidi ha shetani najipare sheka ipasa ilimnikiwa ilimwende mareme haumade madrag gamina mwana mshangulo hunu Marseille
ikao gamjonyo tipasifanya suje ya mwanyanya mzaza hahe hamtondani na mwanamshe alama yote ya birobarini ata ya wasuli hon ya bala wanawaili hakadene mwanyanya mzaza hahe Filispiat yesu je yote yamba deja ngasi na mwa na mez hati ani hakade na mwenye mzaza mwanyanya mzaza hahe hamtondani bahari mwanamshe gaja kashinda usaidie nyumba wode mwanyanya wa mzaza hahe mbaba mzima mzaze mzima hamtoa zabari ye mwanamshe utsona mbare susu ya tsouliwa ya janyumeni ya sukana mbarongo zaha ye wangu jokoshida usaidie hindi afanye kursu hindi ya bakaidu hanza bo mzazi mwanamshe ida afanye kursu ya bongu juenda ya huze ngujo sahamru ya mkensi amnike sekantero ika oblige ya toe mwanamshe hatuola hondani mwanamshe hatuharoha ezo ya kauyeshi hindi hende harma faye shaka dola harma mapubeli hado hende harma mapubeli hende bazar dimanche hende rondo amba zango za hoana hende harma mapubeli hende rondo amba shahula bahe mwanamshe hatu usiku ya kauni himi sandrongoze hatu yangu hajibae helinu hajibae zongozo nsipia wakati ani para la mitidofikiro la jitana wakati ani para na ishia ya ni para turamu chika wejita wengu ni jo gia kauni himi sabe turamu miti jita ni mkomora. C'est pas pourquoi on doit même ma poubelle. C'est déjà un gam souffre gam tabio. Gami harma faye, c'est vrai, c'est edit, c'est donc où la mou souffre son gam natike, de resto tout ça. Ni saïdouana, qui obligatoire, ni njie, haina namna ni nundamba hindu saïdouana. Alafu manyam zaza hangu hantoa bahari ntushida na du saidi nyumba nyonsi pia nga mweshida usuje ntushida na du msaidi nsufanya course alafu vomie ni je harime mapobeli nje ndorondo hauni hule ni tsaimba hindu ni kuwa na hangu rana wada na tule mwaname zenguo alafu mwanamshola ika obligatoire sifanya suje ya hebano wanadamu pia waishia alhamdulillah rondo wanadamu wanjua msaidi ya nguo bahinga wa mjomba ulohunu Marseille na wa mjomba mrumdu hazuo ye fundi ye mjomba uo merci beaucoup yumna tiambango shele mjomba uo habani mnike nimero yende ya mzungu ya mombeledoa ya fazirongo zonti pia ya msaidi tsende ola mwanamsha na bia botura ola fundi ola haja hanzungu sevule shangu songo ndunga nguna nzongrushe gonzola lede nami uo fundi na muamini ulohunu Marseille ili yende ya mzungu ya msaidi she alhamdulillah mwanamsha hatu abasa haba kufa hata hanru keltas abasa zaba ungena séjour hasbabu ya Mwenyezi Mungu nana zedu wazahanyu maomba mamombelea hanru keltas bahi mwanamsha na babutura sababu fundi wala katula wantabisha c'est vrai jani zungo sha kusungu nsahanrushe c'est vrai on sait déjà kusungu bagena besoin hangu ye fundi la timpara meto place nya saba si tu oses de l'appeler encore ngojele wa bo cinéma ha ferme na hanyo wae ha ferme shahawa haji ekart ya buhenu wanzu ya sadi mwanamsha watu ikawe mrumaha we mrumme ikaw mwanadamu wapeu mwanadamu ikawa utsuna hata roho mwanadamu ikawa uluna wanaswa uluna wazaza ya tso yele ukaye mrumshaha wede mfanaye mbona nae ya mzalio wanaha ikawa mzaza wanadenae so ya siya bugumtsimbombi finalement habalile mrumshe hobonze na baridi na wararu na mwanamzuma lor mapuset mwanamshi haka urengwa ni jirani watsawa ya tiparati jideke nsile 115 wapara wajua renge mwanamshola ne baridi wadi wa mtle haruma faye mrumme ange hunugu jendo na batani na vantara ngudongo fanya sambla harugwa zomrumshare jei she mwanamshe kana uparo jore jei ngujo bakarme faye shado upara haina mwanadamu ulona roho ulona ubinadamu ujo ya ukaya mwanamsho amru tido mlazala dena mbanzima shango jojo kana wanashe wenji wa komori wa hufaiki waki wanasho hao jeli kamimi gamina confiance kam pourcentage wanasho komori ce sont de mes sœurs ritiran wanasho hatu wala tswara denai wala tswa met en souffrance mrado jokale huzade ni mwanamshe wengani na mwana nike kirtasi msahilishe ya hunesha hae utimzilie humfanya matamani mwanamshe kaja demande 2000 €. She a demandé 150 €. Yabeshe mzaza haibange mwade. Shahuono ya ukaya gotowe ye mwanamshe wa yuhonda ni gombali lwe nyumba. Bahare mrumshaho hau demande 150 €. Pour la première fois mzaza hae. No wakate mwanamshe irahe jalolo. Shaka ujidobriye. Yo hundra mnariadi ufanya wanaziba vuni.
yobeshe ya mzaza hae shabasa hasaha lolo ge harmadhamana ya mrumme na mdoju wanaume wa Komori wanaume wa Komori ikawenju hanyu iswahatu swanaume baada ngasi na wanruashe na doju akabale mrumshola hakansi baada ngawebala wede mwenyu mfanya matamani wede mwenyu mfanya kursu wede mwenyu unike mrumshe mnariadi ya chedonze na mrubani hae ngonobo mwanamme mkomori mrumshe kutumnika mnariadi argent de poche kutumnika saero ya balie kanguro kutumnika sekantero ya balie kanguro yo persatura mwamba saero ngujo babaiha haukaye zo kutumnika nimbale nede na mkensi wakati ya jihudi waze haujoke mrumshe honge hongu kansiwa udwamba ke mrumshe hagu trompe na izo zonti pe mrumshe yo ukansi ye kamrume hamuhansi wanasho hatu wa merite wa hansiwa wanasho hatu wa merite wa anziwa wanasho hatu wa merite wa gatewa wanasho hatu wa merite wa fanywa tout ce qu'il faut dans ce bas monde charengo wanasho hatu wa hansi ka ce sont des sacs de frappe rengo wanasho hatu wa rede des esclaves c'est pas comme ça s'il vous plaît mrumshe matamani mrumshe matamani angala mwanamshi rango siku amdola lona 5 ans watu paromnika hata 50 euro ya tuenda hula mnaslipu wa hai ya tuenda hula wanasutifu wa hai ya tuenda hula wanakaba wa hai shemrumshe ishu ya shuona salut implode emrumshe ishu ya shuona les écorces basi ya jia vous demande pour la première fois ya vous demande ça 50 euro ya remzaza gojo mbali lenyu mbana baredi na mwana wararu ala fizo garo mabia ni bumalaba majulunge makalboshi mabibi ya huwa na makomo ni ona katulamu yo défendre na washe wa mérite nous défendre parce que ma maman c'est une femme la personne qui m'a mis au monde c'est une femme wa mérite nous défendre et je continue à les défendre ça c'est quoi ça mwana mbumdu haziamanda we Rugo hindi mrumshabidi ambe nguitsa hubu mwana mabidi umnike ne mrumshaho yake tranquille. Wanaume wangamlo Faransa mlo na nationalité mlo la wanawasha tsummeliteni. Et je le répète. Wenjo hani ngamlo wanawasha wenjo tsummeliteni. Auka wenjo hani nyuna twabiambi. Nyujo ka wale vimadzi. Nyujo ujibala nai. Wenjo hani nyika msiwaki. Wenjo hani nyunu kamsi. Zihanyo zahanyo. Wenjo hani nyunu kamvinyo. Wenjo hani nyina mahunda. Wenjo hani nyika mtadeo. Mjamlo wanawashi wa klasi. E kamka komorida nyina o kamja just butu mwabe bonjour. Gamwa bo bonjour bada mja Faransa ngamwa una nganyina makirtas. Mjanga mwa meto dans le gamwa meteo haruma état vraiment très critique et difficile. Bada nganyina makirtas. Wanaume wanga hunu malola wanawashi kamkada nyina o komori gamja just butu mwabe bonjour. Miminga wanawashi komori. Na kadamina o komori. Hula njakas butu namba salut. Ska wahara nao. Ne bote ya hao. Les comportements zao mimi ska wahara hutuamba salut. Tika moramba salut ça va. Hao hunjibia. Na alapo wanawashe wa promotion. Même école. Ou même établissement. Même classe. Rika wahara huwaba bonjour. Shaburaja hunu turam. Turam gamjo jikaza ça va tu vas bien. Gojoka hunjibia. Vei mwana mshula katina shua. Hao kabwanzo ya changer viahe. Gune accepte yu badanga mina nationalité. Na balanga mjobala mahumba na mavushe. Na hanya unukanai. Ya msi. Ule wautosi wakiwa njebala ni mbule hanya unanza ni mambrase mrumshangu joka kana ukana tashua c'est mon mari parce que ani il a tout ce qu'il faut ngujondwa dobarmo piège wali she sasubidi wale chana mdojwa winjwa hanyu mlolo wanasho hatu jaubo mjomba wewe kujameli tolole mwana mshohatu shahu mlola baranga na nationalité ujago mtibweza msana firauna karna mbani nafasi gajo mabene réalité kam tuli shangaza kam nauli shangaza. N'importe quoi des vampires comme vous. Mbaleze hamyo za unukanai. Za uvura msisosi wakiwa. Nemaji ya mvinyo muyano hao. Mjamhimila na washaika ukamuka komoli hata sali. Hata huangali ya mjosi sema chika mjajo subuti. Hununga mwangali ya baringani na makirtasi. Gama pulifto bakasi na makirtasi. Olio ya wabama ya uanza. Kamtu wabama kamtu anza. Shamwa hansi gama subisa ombi. Na waderange na watabisha. Ça veut dire quoi ça ya Rabbi? Ça veut dire quoi? Et moi, je suis abasarza ungefaye. Na ngu tabiyo. Ngu sufri. Rejomba haina mwanadamu mkomor. Ranyuana wa sholo namba nafasi. Ranyuwa zadze kado mjuka uridungu. Na mpare numero.
ili risaidi mwanamsha watuwe yatsohunda mbahindu yale yatsohunda bai keve euro ya kenyon koden yatsoka suruka ya yorohobo nzabalo wana ngujoshida bali wana kushwa howana yatsoka suruka rohobo nzangure jengu johula mnangu wa howana ranyi mlona wanangu wawana gamjujwa msaidi ngena mwana ulona 5 ans na mwana ulona 3 ans na mna mwana ulona 1 ans heni mrikao ulobanu ni dungo ulona hikima na taufik na mpari ya nimero ya chiram ntina utwa nimero ya hahe ma perver ne ma bib ne ma kababa watujwe ile nganzo wa mtanta wanzonde wa mkenzi watujwe ndo profite situation ya hahe wanzonde wa mkenzi yo ujoka umsaidi yangu jupare nimero ya hango 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 Mwenyezi Mungu hifadhi wanashohat Mwenyezi Mungu arnike taufiki na hikma Mwenyezi Mungu ajali haina mwanadamu mzima dojokaya ganyina nashohan make je suis là tina uzaba mama turam hanzela wanashohangu waili wanashongu waili wao majumeli wafu hanzali atikana 2 ans à 3 ans Yabo njaju par juenda tan wa ishele wala njaju datan abi gamwa ishele parce que j'étais très petite. Wafu, l'amour de mes petites sœurs sont dans mon cœur. Yode mahaba ya hangu na nyinyo tsipia. Yabo ke mahaba wana shangwa ili Mwenyezi Mungu ya watamani ya warenga. Wakana si moi. Ye mahaba ya kansi à toutes les femmes. Kena ukilen déteste mwanamsho lan déteste mrumshe. Wakati kao seke j'avais Mwenyezi Mungu watamani yawe mahaba ya hangu yambakia ni nyikao de mlio na rikira vilanzua na shohar na rikira vilipotejwa na shohar mrodo joka ya raili na zano na mwanamsho hangu nseli na mwanamsho mrunai na rikira dhona uanda hukana barak mwanamme baniha waransi mrumshaha mzaza wanaha umbalile nyumba na baridi bari au demande sa 50 euros ya ile ya mzaza hai watu binadamu mzaza hange mwade panda 5 ans mahamitanu wa mlola mwazaya watu paromnikata 50 euros koden watu paromfanya ya udemande sheri nike sa 50 euros nibeshe mzaza ngu bange mwade ija ukaije ike ajali ubalile mrumshe hobonze na baridi uwe mwanamshe ya juhunde ya lalobonze na baridi na wana subhanallah Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema Mwenyezi Mungu anike yarjali heri na baraka riki wanadamu hanzana riki wanadamu kuzizana ridojwa ukaya iya lala na mru tsinkodo ngera mbiyazali ya mrumana ya Rabbi si wanadamu hingi pourquoi ora hajara jihadaya Izo zonti pa msomba botura no geja kaubidi kujalola ewa mpaka nilole ngeni jwe kamrumshe kaulawa mpaka nilole ngeni jwe kamrumshe kadoran sobonze na baridi mpaka nilole ngeni jwe kaya mrumshe mwana kabali nyumba na mzazi na baridi c'est ça ce que vous voulez vous les chétaniques Mwenyezi Mungu anahifadhi mwanamsho watuwe Hanza Rabbal Alamin Nohami bu mwanamsho watu kama kin da ufaye ulio ihondi hojuka hunda zekirtasi zaha ihondi hojuka hunda isituasyo yaha wenjo ndar mafaye Mwenyezi Mungu wabulia ze situasyo zaha Alhamdulillah haini karma situation très difficile rorongo wa Mwenyezi Mungu msahilisha Mwenyezi Mungu ujo usahilisha na utsikubali ile kabwa la mrumma hao manipule hata urejo mreje utsikubali ile kabwa la mrumma ya hula zondani na wana ya hula zobonze na baridi ya hubali le nyumba wa mpara ya jusama na mshe na wakadi na mwanamshe hondani utsikubali hao manipule ureje bango jo hungaza kirtasi hufaye hiyo gojo tabi ngojo sufre shaga wanadamu wanzaro wajo husaidia wanza Rabbal Alamin Mwenyezi Mungu narnike khatima njema zinu wenji wanaume wenji kwa nanza bahari muke kote ho wanawashi komanjo ka ukarme kote hanyu vule ubi komanjo ka ukarme kote hanyu vule pede komanjo ka ukarme kote hanyu vule sarambav komanjo ka ukarme kote hanyu wanaume ma incapable ya uhifadhi mwanamshe wadojo kaya no hifadhi mrumshangu ya boti hifadhi mzaza hangu no hifadhi mrumshangu ya boti hifadhi mwanamshe hangu no hifadhi mrumshangu ya boti hifadhi ya anyeshara
fasha mrumshe shaga manzo mrungu wana short marende sac de frappe muarende na ibaringa na makeltas yanu makeltas maya hula pia garu joza systemu nezenam na zaubira ngarma biaon wonge hunu marse mwana mshohat. Désolé parce que je suis en retard pour aller au boulot, mais sujet cas très important. Haina mlika uluna ya shehitso shaha shilor mwitsingo. Na haina mlika uluna hikma na tawfik. Na dojo kaya wima mshe bani mwana mshoha. Na dojo kwa mwana mshe hamandai. Na dojo kwa wima ni wazazi kaudu mjoishia. Na mpare haina mlu ikaujuka na mbataratibu likawa na nguo wawana. Rika mbainwa hula. Rika riali ripare sadi mwana mshewoi ya shinde ya kingebange jumkinisha heze tamu ya juziwana legendolino ya shide manipili hata ya mreje zondane hau ya shide gabonja joba hika hata hemru mshena rejei des hommes comme ça wanduka dolenga riski hau karangu ya renge riski ya mlazobo nzide enewana na baridi ya mungu jordi ya zifanye tena nizimna rjale hir na baraka inshallah haza wana deena wana warar yimtitingi na ena hatuma hakujati garma puseti tampaka de yabo longue vie à vous nyezi mna rjale hir hamadi salwange mno Marseille henu joku sudiwa ni wazazi ni wababa nana ni ma jeune na sadi mwana mshoatroi yembabiyo na muhensi armazukila zahanyo sina utu numero ya hevule kalbush kenyu hanza mwende matse sina mnikane numero ya hai na mwende majisuki sina mnikane numero ya hai yoju kwanza mpare gujo para chiram atampaka dayabu boom ya numero 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 Mnyezi munarnike khatima juma yarnike musomema yarijali hirna baraka bumzak Mnyezi mga hifadha wana shohat mdojo ya ukabwa na ume majulungu malaba mdojo kaya mrumshe tisawa na mrumshe utabiha mrumshe usufri mrumshe de uzayo mrumshe de ulelo haukaya nyidi mwabidi mlele nyika mlele isha mafilishani telefoni na udragi wazade sha oli ya urongwa katuwa hanyu mpransu bien de vos femmes nuwana hanyu mkansi na udragi uwaluhule nuwalu harmaze telefoni za hanyu mdolanse ze video za hanyu neze burundi za hanyu na balanga nywana sho onro shanyu mabavuni Mnyezi mnarjali izakhir neza baraka insha Allah ya hifadhi mwanamsho hatu ya hifadhi hasonsi pia ya hifadhi haina mwanamshe kao jiunda ruma sutiasu ya helinu ya ombe Mnyezi Mungu ili yeroho yimnji yake tranquille na nyimdo jobo na shohangu kana tambu kane problemu tabishade ne mrumme shaombaze dua eroho yaha hone mahaba ya kensarmo wana shautsirenge mahaba yaha ho ya kanso somwe mrumme beka edo hanza e mahaba yaha ho ya kazene mrumme ngawe capable ujisusi de ujiwe urantso wana e mrumme gujundalo le mrajina yarongo wana edianike emshemnyawe ya walele yabo mwana mshika ngawe na wana mrumme hutabishao ya hurenda onai ya utsimbeza msana firauna e mrumme uo mbunguze mahaba na yakodi ngoni mahaba huwa na yako usoni zenyanzo zitikan 100% parce que kado hanza zenyanzo zonti pia zikan 100% elle a pas de papier et kado hanza zenyanzo zikan 100% wallahi na Mnyezi Mungu gojojiwa gojojivuza mabalkon gojojisuicide na mbunguze mahaba ukamwa na mmewapeu huo mruka mtorohoni ya Mwanza huo mrubunguza zenyanzo shabadade mrumaho mrespekte she mahaba na baki harmoana rahana uhanse mahaba sumwanru waume hakuanru waume ekamwede 100% gamranzao mritole ya zeroho zanyu si ujikaza na ujiona na udumtabishani hata mpaka dayabo boom longue vie à vous gajomba Mnyezi Mungu haina mwanadamu ikao ya ishe mesajino ya ringendo ze conseil ya dojo ukaya na respecte wana shohatu ranzo wana shohatu dojo ya ukaya wana shohatu ce ne sont pas des esclaves c'est nos sœurs c'est nos femmes c'est nos mamans na rwanzize gerambe mrikao ya huzalio wana wa uwo mruka jumrenda nai wala kanganyi na umani mrufanya tu purtono wana wa inshinro haukayo di hafani yaho ya maud